bandai yemalo hey hey sana bebu jimali yana yako yote so pass Jesi kwa yesana nini na ile sabunu lobula umtazana bebu jimali yana yako yote so pass Sana bebu jimali yana yako yote Abasena tatoba cholubu pretend Basmisa ngabayelo kunibesi imali saba Usaza wenu totu suchalungi na mendo Uspiza meta kitana uspiza mukile ba usaza wenu totu suchalungi na mendo Sakuza mdara wa mtiende iwe Show them the way
madoda into zokuthanda uhambe ebusuku uyawuvela lapho uvelela khona hambe ngathi uyathathaleka kancane yebo simusi chika Anton mawuthi uyafuna uvula umnyango uthola umfazi akekho kheriwe ye madoda la uzulinda kodwa ngoba indlu yena leyo akuna lapho uzakhona akulinda khona apha 2 3 4 sokufanele ajike abantu bakithi baye ku-toilet alawuni sendlini qalisehlele emnyango la uzuthi usukume abantu bakithi uthi ukukhulume hey phume ngelinye ijona bakuthi ehlaba omunye umkhulungane wayenjalo bona undofa hey umakhelwane nambo yeba buya begcola bo yethithi kucela umdingo yere yebo lo sokulindwe wena ukuthi uphume uzofakaza abantu bakithi ukuthi kanti kwenze njani mawuthi uyavela abantu bakithi adubuke ukuthi kanjubani beze bembamba hey bamba lo muntu mawe bamba lo muntu ethi hey lo muntu ningamyekela lapho uzandimaza wathi joba letula hawu makhelwane sibeke sisaba ngoba hey ngathi into ibonisa umfazi ayikho ncane endlini yebo lo 2 3 4 sokufanele kujike kuyelalwa sazi ukuthi kuzayenzakala labani right uyafika lehlele emnyango vala umlomo wakho simuthi chika hey right asondele 2 3 uzabona sehlele etafuleni vala umlomo wakho ngoba kuvela uvula umlomo wakho uyasuka dubuke sethuza imikuku yabantu right sokukhalisa ke isigqinqa bakunona chayitwa lanza right 2 3 uzabisele phezu kombhede yemadoda wavulwa komlomo lapha uvale uze siqedwe indaba lana right isikhathi besiya 3 weeks uyaqalisa madoda umfazi nguye oqalisayo hey uzethi hey usabani la ngaze ugqoka amasokisi ebenshe shiwa mina ngazi umuntu uyabe ikhanda lakhe linjani hey ufuza umsindo abantu baleke liyada bayawenzayo kwelenye ekhava yaphezulu yemadoda sethoza wena ngebhuku right simuza mndana wakho thiyene iwe man right 4 weeks yasuka futhi khona ezinye izinto ezingazwakali endlini phakela abantwana inkalakatha yeplate elingaka kufaka isipapa elingaka isishebo kufaka nje into encane wena mawuthi uyabuya ngale bantu bakithi kuyabe kuthaya inkalakatha yepapa elingaka inyama kufaka eyodwa dinga ukukhuluma hawu mayethi umntwana engakasuka umseshaya ngempama kudala ndingawona ukuthi sicabangele la ukuthi kwenzakala la right chika wala boy bukulepheni sadinga ezinye kahle